Yes, reka rero ibintu bikomeje kumera neza cyane abari hirya no hino mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Isegonda TV, wowe wakoze subscribe reka nkushimire cyane mbikuye ku mutima, nawe utarayikora gerageza nyabone ukomeze uyikore. Nta kindi rero usabwa ni ugukanda ku kazogera, ubundi ibintu bikagiye uko tubishyizeho ugenda ubona ku munsi ku munsi. Ni wa musore wanyu, umusore ushima Imana, ushimwa n'abantu ndetse akaba ashima abantu bakeya nawe muri rusange, ubazaniye amakuru agezweho muri aka kanya ku Isegonda TV. Ikiganiro nk'ibisanzwe ni Isegonda TV Sport, ariko mukurikirana n'ubundi ku Isegonda TV muri rusange. Tuhere muri Rayon Sport muri Gikundiro Murera, navuga ko harimo kidobya muri rusange. Murabizi ko iyi Rayon Sport iri mu rugamba rwo kunyisha ikipe yari iri mu rugamba rwo gusinyisha abasore babiri barimo bita Bigirimana Abedi ndetse na Nshimiyimana Ismail Pichu. Abangaba rero ubu ngubu navuga ko byabaye agateranzamba. Buri musore aba bagabo b'Abarundi buri umwe wese ari guca ikipe ya Rayon Sport miliyoni 40, miliyoni 40 ku ruhande rw'umwe n'undi umwe bikaba byaba miliyoni 80. Rayon Sport rero sinzi niba iremera kuba yarekura aya mafaranga ikabasinyisha abakinnyi, gusa baremera ko batanga miliyoni 20 kuri buri mukinnyi, ubundi bakaba bajya muri ino kipe ya Rayon Sport. Hari n'ayandi makuru avuga ko hari umunyakameroni muto cyane nawe bavuga ko ni igikonyuzi, bavuga ko gishobora kuba cyaza kigakinira ikipe ya Rayon Sport. Nuko nguko rero nuko muri Rayon Sport bihagaze. Ibintu rero bikomeje kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba. Twikubite gato mu Mavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yerekeje mu ntara y'Amajyepfo gukomeza kwitegura umukino w'umunsi wa gatanu wo gushaka igikombe cya Afurika 2023, aho uzagomba kwihuza na Mozambique ku cyumweru tariki 18 z'uku kwezi turimo kuri stade ya Huye. Amavubi rero akaba yerekeje mu gucumbika mu karere ka Gisagara muri Montana Guest House, aho ngaho ni hoteli hariya mu karere ka Gisagara. Indi nkuru rero ni uko ubwo nziza cyane ku banyarwanda, ikipe ya Emmanuel Mangwende ariyo FAR Rabat yo muri Maroc nimugoroba yarayitwaye neza cyane, itsinda igitego kimwe ku busa, biyiha amahirwe yo kuba yakongera yatwara ino shampiyona ya Maroc Botola Pro League, aho ikipe ya FAR Rabat iri ku mwanya wa mbere irusha Wydad yaraye inganyije nimugoroba amanota 3, afite 60 indi kagira 57. Rero ni ugutegereza tukareba n'uyu Mangwende nawe araza kuba yakinira Amavubi, dore ko nawe ari mu bakinnyi bategerejwe muri rusange. Twikubite gatoya muri basketball. Muri basketball rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball berekeje i Dar es Salaam muri Tanzania, gukina rero amajonjora yo gushaka itike ya Afrocan izaba ku ya 17, ubwo ni ku munsi wo kwa gatandatu kugeza tariki 23 Kamena 2023. Ni urutonde rero umutoza yaje kubajyana ruriho abakinnyi benshi bagiye batandukanye, barimo ba Steve, ba Olivier, ba Patrick, ba Jean-Jacques Wilson, abandi n'abandi benshi cyane bagiye bajyana n'ikipe hariya mu gihugu cya Tanzania, ubwo ni mu mikino ya Afrocan berekejemo muri rusange bagiye kuba bakinamo muri rusange. Dukomeze ku mugabane w'i Burayi muri shampiyona y'Abongereza Premier League ho nibajya batinzamo, muri Premier League ntago bajya barazamo. Kuri ubu ngubu rero shampiyona y'Abongereza Premier League bamaze kuba batangaza uburyo ki amakipe azatangira akina. Batangaje ko shampiyona yabo igomba gutangira tariki 11 z'ukwezi kwa munani, ari nako rero shampiyona y'Abongereza icyo gihe aribwo izabitangira. Umva ko rero ntabwo bajya batinzamo muri rusange. Ubu ngubu bamaze kuba bavuga ko umunsi wa mbere ugomba gutangira tariki ya 11, icyo gihe azaba ari kuwa gatanu 11 z'ukwezi kwa munani ya 2023. Ikipe ya Burnley yazamutse uno mwaka izatangira ikipe yatwaye igikombe ya Manchester City, cyangwa se uyite ya Jose Pep Guardiola, ariyo bigomba gutangirana. Ntabwo nasoza nakubwiye ko bamwita Gacinya Chance Denis, uyu nguyu yavuze ko agiye kujyana ikirego cye muri TAS nyuma y'uko banze ubujurire bwe kuba yakwiyamamariza kuba yajya muri komite ya Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ubu ngubu rero yanzuye ko ubu ngubu agiye kuba yajyana ikirego cye muri TAS. Ngayo nguko amakuru agezweho y'imikino muri aya masaha agenda avugwa muri uyu munota. Wowe kora subscribe, kora share, kora like ndetse na comment, ubundi ibintu byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. We love you so much. Ciao, tusubire nimugoroba.